Angibonge Mr. Speaker. Ngiphinde ngibonge kubahlonishwa bami Muva naSekhonda. Siyayiva kakhulu emotion laba sibekelayo netafuleni. Siyayibonga futhi ingiyo sibili. Kodwa nje Mr. Speaker mina noma ngiyibonga ngitawuhluka kancane. Kukhona lengingavumelani nako. Kulokwe ukuthi Mr. Speaker ifocus yethu ibe la ekutheni ibe kulama whistleblowers. Ngiyamelana naloko speaker angivumelani nako. Kodwa ngithi kube manje focus yethu iba kulama political crisis lavedwe ngule league. Leni Mr. Speaker. Le league labakhuluma ngayo bahlonishwa. Ingenda ngibulawe sisu kunaku Mr. Speaker lengifuna ukusho. Futhi ingenda ngibe nemibuto leminengana nje ngoba le league Mr. Speaker ethi ngakulolunye ehlangothi la kube nendvodza esuka even layo yetakulela kangwane yatofuna ilicense yekuvula umsebenzi welibhange labacisa elibhange babona ukuthi le ndvodza le ayiqualify bayicitha khona la kule league kuthiwa le ndvodza yadi ukuthi isystem yethu uthine ijuwal yase iyakulolunye eliphiko kuthiwa ke kulomkhulu wesibili luphakamile licingo lwaya kulabacise libhange lathi le ndvodza ayinakeke leyo phindze la kule league kuvele ukuthi bahlale phansi laba lababuka libhange bayibona ukuthi futhi ayiqualify vele nje isigebengu luphindze liphakame lucingo kuloluphiko lwesibili luthi nyalo seluya kuminister lithi minister khulumisane belibhange bayinange le ndvodza kulesicelo sayo njengoba ngimile la Mr. Speaker ithi le league le ndvodza yagcina itholile le license noma laba belibhange bathi ayiqualify ukuyithola kodwa lo ngikhuluma nje isesandleni sayo ngilake mina Mr. Speaker ngisho khona ukuthi ngiphathwa sisu kunekuthi bengingathi nje ngibuka ukuthi whistleblower ukuphi utawendi 1 ngiva ngathi ngabe sibuka na indzaba lenkulu yaleli cingo ngoba nalivela lo cingo lolu Mr. Speaker luthi noma sekungathiwa lelokukhulunywa ngako kuliqiniso kusemthethweni kodwa lo licingo lona lunemandla yokugucula kwendeke lokunye lo sekungasilo liqiniso because le licingo la livela lithi lovela kuminister na minister agcina asathi kwelibhange akwendeke njengoba basho lona sothola ilicense kodwa la ngaqualify kuyithola ngenza nje ukuthi kunale call mina ke Mr. Speaker kungalapho la ngiyama khona ukuthi no la angibone kuyi accident le league lesikhuluma ngayo kodwa ngibona ngathi nje uNkulunkulu nje uyehla kuthi osivula emehlo sesibuke lo ukuthi bekunani lenye la ifocus yethu ibe lapho ngoba ngiloko lokwenda kaMaswati agcine aphuyile lokuvela kulama league lafana lawa Mr. Speaker ngilobekisa umbuto wami nje uthi ngabe lo licingo selihambelwa afika phi nje kuletinye izinto because kushintsha kwenkulumo ibe ngemanga Mr. Speaker ngilokuphuyisa laMaswati so ngembuto nje lothi lunemandla lona levakala ingabeke ngikuphi kulenye indawo la lifike lwathi khona akathathwe lo akangathathwa lo akaboshwe lo akangaboshwe ngiyabekisa Mr. Speaker nyalo nje kutawuphumphonto besikolo euniversity baphathe certificate lekubavumela ukuthi sebangacashwa kodwa mawubuka lendlela lokusebenza ngalo lolunye liphiko mina lunginika ukuthi angeke baze bacashwe noma baphethe lokubavumela bafundzele badinika iminyaka balapha emaklasini but ngenxa le connection kuvela kimi ukuthi angeke kube lula ukuthi bacashwe kuma bedi connection emaswati phela edi connection aphatha lo lokusemthethweni ukuthi nangu umuntu lacashwa ngakho labanye nje nyalo Mr. Speaker abhalele letinye tinkampani bafuna umsebenzi bafuna kubekela abantu abakudla etafuleni kodwa mawubuka le ndlela yalo licingo Mr. Speaker mina ngilapho la ngisala khona nithi ke batawubidwa yini batalithola into nalo licingo lokuthi wotani into in the interview because laba bede phela laMaswati connection Mr. Speaker umbuto lomkhulu lenginawo uthi ingabe vele singafika Mr. Speaker la eMaswati kulokunene alalelwa nje anikedwe indlebe ngoba ngiyakhumbula Mr. Speaker ukuthi lenza abakhulumisa kwabahlonishwa neMaswati akile akhuluma idolo ukuthi lo makoti lo
Aseka-ke acolwe Mr Speaker, kube open lokucolwa kwakhe. Uhlale nje phasi sinike leli thuba lokuthi lokubonakala kungasesiko noma lokubonakala ngathi akulu akuhlalwe phasi phela kukhulunyiswe. Ungabi nje Mr Speaker ukuthi siyawabona amaphutha but singakhona ukufika la khona siwanaka. Ngithi ke mina Mr Speaker ingabe ukhona into yokualalele lamaswati lamanye Mr Speaker abhalile nangikhumbula abhala ama petition bekacela nje ukuthi kuhlalwe phasi kukhulunywe kule league Mr Speaker vele siyadzinga ku focus ayitheni njengoba mina angiphinze ngibekise kuyafana nje nokuthi la mawufuna whistleblower kuyafana nokuthi la umfati aphinge lapha esigangeni nendoda yakhe bese masa umntana akhe ngambona amshuthe anike baba wakhe bese lisenzo mahlala phasi libuka lokhu luthethise lo mntana ukuthi ushuthelele lungafocus kulokuthi wendeni lo. Mina nje Speaker kuchubeka kuloko bengithi kube bekwendeka ngendlela lengicabanga ngayo ngabe nyalo kunekuthi sifune whistleblower ukuthi wendiwani ngabe sithi akuphumela sketchane sibama kuphuma la ndlini sesibukele kunaba laba khona at least siyade ukuthi basiphenyele ukuthi bayithola lesigebengu sayithola kanjani le license ngoba ngiloko lokuhlisa emaswati inhlata kunemuntu obeka qualifier ngoJawahla inhlata ngiyo ngithi Mr Speaker kube bekwendela ngabe indlu ibuka lapho ukuthi kunani lokunye lokufihlwe lapha hayi ngoba singafuni bahlonishwa ukuthi live livale la kunetimfihlo telive khona but le hlobo lweli sithi sibahlonishwa sithole i-whistleblower lesikhombisa ukuthi kukhona lokukhona la kugcinwa khona imfihlo noma ke ma records lokuphumile bese thina sifocus kulona lokukhiphile singabuki lokusebungodi bako lokhu lokuphumile kuyini futhi cha Mr Speaker ngicela ukugcina lapho ngiyabonga.